Mutaratara wa ministry ya githomo guthamia arutuo kuma cukuru wa Precious Talent no rathi na mbere na gutungia uregani ni aciari giko kiria minister wa githomo George Magoha kigiritanite na gucogerwo ni uteti ona thutha wa mutino kugomera cukuru uyu na thutha ucio kihingwo. Aya ni amwe ya aciari ya cukuru wa Precious Talent mari na mirugamo ngurani iguru rigie Thama ino amwe mayirite mabuku ma ciana ciao na angi marangithite maguru mao guku kuregana na ikinya ria kuhingwo wa cukuru wao. Shule zenye tunaambiwa imebaki 3 weeks. Tunaambiwa tupeleke watoto wapi sai? Ukienda kwa shule zingine unaambiwa hakuna nafasi, enda Januari. Au watoto tutakaa na wao mpaka lini? Mimi nakuja napata bagi na vitabu za watoto. Zinamwagwa, si hata wana haja na watoto. Bagi zote zishachukuliwa, vitabu zote hakuna kitu tunapata. Sasa nani atatusaidia? Cukuru wa Ngong Forest uria Magoha erigite kuga uri na mieke ya arutuo 480 nikuo twikinyitie kumenya uria woyani uratwarithio na uri muthenya wa mbere no arutuo anini tu umeyandikithitie. But where we lost our 8 children, there is very dirty politics there, and it is obstructing what we are supposed to be doing. Aciari marauga mari na hawa ugitiri wa ciana ciao amucukuru uyu uri kuraya na kuria maikaraga na ati gutuika kigiriko kuri ciana ciao gukinya kirathi amugutire na ngari cia muingi. Ukipitia kwa hiyo msitu ni mbali sana, alafu wanarebiwa huko. Kuna wakati hiyo Nyoja Road walikuwa wanakunywa watoto damu. Huko ndio tunaambiwa turudishe watoto. Huko ni nyani tu sinapitia, tutapeleka watoto wetu wapi? Ona kuri uguo kungi aciari mari mituki-ini ya guthamia ciana ciao cukuru-ini itiganite thutha wa thirikari kuhinga cukuru imwe guku bururi-ini aria ni hamwe na cukuru wa Namakagemi na uria wa St Catherine mwena wa Kibira. Arutuo 52 ni mandikithitio cukuru-ini wa Jamhuri na kungi no marathi na mbere na kwandikithio. Hindi ya icera riake cukuru-ini iria ciendekithitio kwamukira arutuo aya Magoha arauga gukinyagia riu namba ya arutuo aria mathamite rugamire gicunjie kia 20 nginyagia 50 hari igana. We were talking about building a school in Lenana for these children. Lenana is next to the school that we have made available. So it doesn't make sense to somebody who thinks, to a technocrat like me. Does it then mean that even when we build a school in Lenana, the children will come? Ni mihang'o ibatie gutwarithio na ihenya ta uria kwahotekana amu arutuo marorete guikarira kigeranio gia KCPE. Ngiribotera Inooro TV. Jitagwo Julius Karithi wa Munene.